I pozdrav ljudi, dobrodošli u Bosnia Games AK. Danas ću vam pokazati kako da napravite mašinu u Minecraftu, to jest farm mašini, ja tako govorim, i u mašinu za farmanje, tako nešto. Evo vidite kako ono izgleda sad. Ovo nešto postavljate, da ja znam, zavisi šta ćete praviti. Ovako. Ma hajde, dovoljno, samo malo da vam pokažem. I sad ovako. Vi gurnite ovu polugu i gledajte šta se dešava. Sve mrkve. Sad malo sačekate, nešto tamo odete. Evo vidite, tamo odete, nešto radite drugo. Samo dođete, sad ja s posla došao, ovo isključim, dođem i evo ovdje mrkvi. Evo, da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tačno 8 i tamo smo pokupili 8 mrkvi. I sad kako je napraviti? Sve što vam je potrebno je kameni blok. Samo kameni blok, staklo, škrinja, ljepljivi pokretni klip, poluga, voda, treba zemlja i uzet ćemo motiku. Samo malo time. Tako. Sad, krenut ćemo od tamo. Vidite, ovdje sam ovo zaboravio. Ako sam napravio, samo malo da isključim. Tako. I ako ste sad na game mode 0, samo sa udom popnete ovako tu i poredate ovo i kako vam je lakše možete i udom začeti samo malo ljepše od ozgor. Ja sam to tako stavio ljepši. Sad kako napraviti? Evo malo ćemo vam još dodati. Ovako. Ovako dovoljno, hajde. Vid nisam ja primijetio da sam ga ovdje boravio lik. Ovo. Ovo ovdje skinete. Tu se ovo stavio. Bog ptice znaju. Ovo vam nije ništa teško napraviti. Mislim, ovu zemlju, vodu, to znate sami, pa ću ja to da mi džabe ne smeta. Dobro, evo mi smo ovo ovdje zemlju stavili. Sada ovo ovdje. Evo vidite otprilike kako izgleda. Sad ovako. Samo malo ljepljivi tu. Da ja odmah pravim. Vidi. Tako. Ovo odmah kliknete kako bi se ovo dignulo i ovdje sad stavite vodu. Nasuto. To ćemo da kasnije. Na prvu salku kamena. Sad ovo možete tako zagravati tako nečim čim je bilo
idete stavite sad ponovo ovdje, evo ovako, pa stavite isto sve ovdje uradite, voda, hajde začas. Dobro još. Ovo tu sam zeznuo, a hajde. Da, vidite, ovdje sam stavio ovako, a ovdje mi je 3 samo kanalčića, ovdje ima 4, malo sam se zeznuo. Nisam trebao ovaj praviti, ali hajde. Tu. Neš tako staje. Tu voda. Evo vidite kako on sad za početak izgleda. Sad ovo smo sve, evo ovako, hajde tu sad ovako, znate, ljestvice. To je tu odrađeno. Sad odmah da mrkva, ajde idemo, evo dok ja postavim mrkvu, idemo, evo, posadili smo ovu mrkvu, sad ću opet čekati samo malo, tije se daj tako, samo što nismo uzeli lijevak, to ćete ovako, gledajte, jaj, da lijevak okrenete, ovo ovdje vidite, kako ja kažem, da gledate samo da je ovo ovdje kockice budu okrenute ka škrinji ili prema škrinji. Hajde tu. To bilo, samo još, evo. Sad zašto vam služe ovi stepence, evo sad ovako. Vi ste posijali svoju mrkvu, ili šta ja znam, šta ćete sijat šargarepu, nešto ćete sijat i sad ovako. I odete nešto radite, šta ja znam, kopate do, zarađujete sebi zemlji. What the fuck, ostala mi je jedna kockica. Dobro, samo malo. Daj da se... Evo vidite, vi sad vratite. Evo možete ugasiti. Ovo pogasite. I sad ovdje pokupite mrkvu. Vidite se 7. Nadam se da će ova mašina služiti. I to bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali
ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite neki komentar. Subi, još samo da vam kažem, ako ste na game mode 0, na preživljavanju, pa ne možete da hodate po ovom, da ne bi botali, uzmite samo ovako, napravite ove ljestve i ovako poredate. Eto, sam stavljao u podva, mislio sam po nekoliko više, ali ovako, u redu. Eto, to je bilo to i vidimo se do sljedeće epizode. Ćao!